अस्सलाम वालेकुम टीवी बालन तिबे फरैत कवर बोड मरहबा दंडवा अंड शिफ्न अहमद मिवगतु तिबे फनमी बदल कोली रईसुल जुम्हूरिया तादि फहुम मी दे रियासी बयानुगा मी व्यापारिया इक्तिसाद के दायरा में फाहकुरे कंतत का गुड़े को तुम अलमें तिबेफना हम ये केनस्ते पैनल डिस्कशन ये केनस्ते मटका मी पैनल डिस्कशन गंडा की का हम व्यापारिया इक्तिसाद के दायरा इन हाथर बेफला कोई पैर वड्डा करना वाई को तुम अंडा में का तो मीने भी व्यापारिया इक्तिसादी तरक्या व्यापारिया बे वज़ारा के स्टेट मिनिस्टर हारिस मोहम्मद देम मीनवी वज़ारा के कंसल्टेंट शुहाद इब्राहिम एफओ मीनवी एसएमई डिजिटल के इंचार्ज ऑफ मार्केटिंग मरियम शसना एफओ का बीसीसी के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन मोहम्मद ईमान अहमद हतर बेफन समाल में के मी पैनल डिस्कशन वर बड़ा मरहबा दनवे तो तेंगल में हम मी दादी फाहूं राइस मी देवी रियासी बयानुगा मी वर बड़ा स्वाहा का वेके इंडिया रियासी बयानुगा वरबुड वेस व्यापारिया इक्तिसाद के दायरा मिवनी अलियलु वाला वफा मी दायरा इन कुरेबुन मसकेत का आदि अकुरन रावाफा वा मसकेतो के हम तफसीर रईसुल जुम्हूरिया मिवनी हिस्सा कुरा वफा गुतुं मीडिया मी सितंबर मह के तेरेगा कैबिनेट वनी रईसुल जुम्हूरिया मिवनी असासी काबोते के तीगे लिस्ट इतुरु तेविस बावें इतुरु कुरा वफा दे मीगे कूरिंग ओय बावेतो के तुरु हम इतुरु हम बावेता इतुरु कुरा वा हम मी असासी काबोते के तीगे लिस्ट नेरेवी के मीडिया दे कुरिया मियोती रामलोन मसम रामलोन महा हम वर मुहिमु कमेगे गोतुगा मिकमी फाह कवेगेंद निकोबातो अमी फासेह कमा की गहे अगुगा आमु नमितके तिलिबेने इंतिजाम हमजसेउमा मी कुरेमुंदा मसकेते के रामलोन महा तैयारुम के गोतुं वज़ारा के मसकेते किनेतो मिहुरी मी असासी काबोते कतीगे अगु तिं कंट्रोल कुरुमा एगे अगु स्टेबल को बेहटुमा होरगिना मसकेते के अलमन मी फायती दिहार दो तेरे को रिजे दें एक बड़ा नाउन है मी असासी काबोते केचकी हम मी हाउस होल्ड लेवल दुम फशाया के व्यापार तकरा मी अने हम मी इकोनॉमी के हिंगुम का हमारा मुहिम एरिया है मी मी मसे के फेशिकेम फुरतम मी जनवरी देहासा भी होगा मी कैबिनेट के मशवरा करे भी के बाकी हास पॉलिसी है मी कांडेल के मी के दशुं फ़हाग कुरेवुणु वरगिना मिहारु दिमावा मसलत मिसालक एम्मे बोडु एक्कमे कुदं कुरुमा मी फ्रेश्को मी असासी कापोतके तिबे हेट्टु हमें याको मी पोर्टुं क्लियरेंस के हुन दिमाबादति तक हमें याको मी रशशा हम अतुल तक तेरे मी असासी कापोतके ति मी सप्लाई नुहुट्टी अदि हम हेवागे नूने हम स्टेबल आगे मी लिबेन गए यागिन कोद्दिनो दें मी कंत तक रियाक को मी वरगिना निम्मुन तक मी कैबिनेट का मशवरा करे विकिंग मी मसके फेशुमा मी टका अलमन्ना हमें आसफ में वानी दें एक तेरेग हम मी ए हर तेरेग कोरन वरम मुहिम मसकते मी असासी खाबो तकतीगे मी अलमे मॉनिटर करा वकी लिस्ट कंडल गे मी तो साथे का फर्स्ट थोड़ा आइटम हिमेने लिस्ट है दें मागन गोतिक गिने खाबो तकती असासी का मी असासी आइटम्स तक तेरेगा दें एक आगोता अलमें हम मी कोम्मे हफ्ता को कोम्मे दो खाल को तक मैं हर मॉनिटर करूँ सब बता मी सरकार वर्किंग हम मी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इतुरा अलमें एडवांस को हम माल तेरिया हम बाजार होगा मी आगोता करना बदल मॉनिटर करूँ मी दानी ते मिया को अलमें मी आगोता मॉनिटर का इम्मे है आगो दिबेनी कों तंतन कंग मी पब्लिक का शेयर को बाकी पोर्टल ले वैसे दिखें मिहार इन्नानी है दिफा अगमगो नमुगा इन पोर्टल ले तें मी मसक्कतु के थेरिंग आलू में मिहारू मी नतीजा की मी दिहास फांसवी हंगार मी दिहार हंगार रमलोन में होगा तें आलू में आबदुस फाहगवा का में फुरतमा दे हफ्ता के हमारा बार बड़ो का दादे हफ्ता आगो तब संवार मच्छर दाने ए हम मार्केट होगा ए आइटम तन उदी बिगड़ दाती एक मालूम ना फाह करे वो कोरिया हिलाफा कॉमर्स वर्क मी इंक्रीज कंट्रोल करे मनी ए पोर्ट के क्लियरेंस हम में मी बाजार को मैगन को तक मेजर इंपोर्टर्स वहाँ का दक्कागिन कंकन तरतीब को कोरिया गेंदम के साबो तें मिया को आदि मी मसक आदि में इतोरा फुला कॉफी मी दिया हारू तेरेगा मी एसेंशियल कमोडिटी प्राइस इंडेक्स का नाम होगा वाकी हम प्राइस मॉनिटरिंग मी रिसर्च के मसक्कता गुले को तुम में वाकी मी एडवांस इंडिकेटर गोतुं मी असासी काबोते के अगुता मी मॉनिटर कुरमट्टा का मी इंडेक्स काम करेगा मी दे मी की मिहारो और फाकोल्ला हम मी राजेगा मेहं साल का डेवलपमेंट एजेंसीज तक वेस मिहारो
regularly monitor kama bala index mi magu agutakuga mi anna badal taka ege mi anna volatility den hameyako mi diharge fahukolu waram muhimu badle hama feshi suwaluge highlight ko famini කාඩුගේ ලිස්ට් නේද එම්මේ zamanussure mi innani handu hakurfu den alni man mi mehen innata fastol haka harus vecche mi haru mi list alme fulami kuri ei alme mi belu mugave sane ane riak ko fahunnane mi Mollis Bureau of Statistics kurova fa hori dirasata housing income expenditure survey adi WHO invest mi bada mi essential items kotuga bada mi items ta e belduma fahu mi tinakun sabbiha mi hari tur koref mi dihavattarege fruits dihavattarege vegetables adi ituru tin mi kabothike tibayat himene kota then STO mi haru mi items ta mi October mahu mi haru genesken mi distribution na mi masake feshigen mi har kure mi dani ehma kuring almenna fennane dede terekum mi ane aguta kulleka misalaka faati aharu fawkologes fruits agubodu gendi namme STO ge intervention na guligen hama aguta wara avaha mi stabilize kore gendi hama egota mi aharu mi har rodama tayyar munda ayru STO in abadi tinha hu matiga mi hori komme rashekka mi agentun ade befunge hama tinha hu darugaves agentunge distribution network innane kan yagin korban hame ako mi haru STO ge 11 branch ei huriha city take adi mi abadi boditera rashuga gaim koregen dan hamme ako mer maadega ves mi hulu maadega ves mi distribution mi warehouse en hedi adi ako mi rodamaha mi keta kuram masake feshigen dan hemme ako alme mi balani mi rodamas anna iru hama mi diaharu eke fada mi e anna demand ge push akon enna agu boduvun control koregen dan kama hama kuriyan ettaga distribution network fulaves kurevigen mi hama asasi kabotlaka tihe wagegga adi hama rangalu quality ga meduken menati diben hunnane kan yagi kurenan dan ade ten mara tafsili gote gati hissa kurevi hama mi kuriya me ramlon maha hama tibe flom mi asasi kabotlaka tige bawetan hama mi amunna libene intizam hama jesumatta ka korawa mugenda wa maseketa ten ami rice mi devvi riyasi bayan vege mi de hama games mi addu city ge rayituna wara ummidi bayanaka egotun raisi ulan kurevi addu atolaki mi 1 January 2007 hum feshiken tinhar duwaha kudiyadi medfanti ke viafaritakan invest kurmagina luitake libiken daane sarhaddeke kotuga den vidalada fananto mige sababun viafaritaka adi sida addu atola ge rayituna mi libiken daane faada tan adi kiha wareke masaketaken eba kurevigen deto shukriya मियाहरुगे रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मईज़ुगे रियासी बयान की एहिं हरतका खिलाफ वर उम्मीदी रियासी बयान रियासी बयान को मुलिंबे सिमना फ्री अरोमेन्ना में रईस जमहूरिया वरिकमा हवाल वड्यान गौम भाई इक्तिसादी उदगु वाळुगणु अरायगणे दत मी अरोमेन्ना वारुतवे दारेनी सादामेबे गौमुगा हुरी हकत बेनु कोग्गे कामुगे वेटिफा सदी अलगुनु अरागतमुगे मकसदुगा देबाफिन रियासी बयान एगतुं मुली रियासी बयान की मनुबाफरी मुली दौलतुगु हुरिहा वजारा तक बेनु कोगें मिकं कं अरागतमा कुरे अरुमें वजारा कंडलफर कंतुगु तेरेगा अरुमें वजारा हवाले फर मसूलियतुगु तेरेगे हिमिने कंत तेरें तिविदालुई अड्डुगे इक्तिसादी जोने कायम कुरुमुगे फन्नी मसिक्के कानूनी मसिक्के आदि इदारी मसिक्केत मिहार दनी कुरेवमु एगतुं हितदु पोर्टुगा कंडलिफा हितदु पोर्टुगा ड्यूटी फ्री जोने कंडली आदि बॉन्डेड वेयरहाउस जोने कंडली एतांगे ड्यूटी कानुदा आदि इतुरु कुलिदेकुम कानुदा मुदा दिगमुत रक्कातिर कुरेवेने गोय सरकारो मिहार गायम कुरम एवनी फशाफा एगतुं एतनुक बेहेट्टे मुदा बेहेट्टे ड्यूटी फ्री जोने गायम कुरेवी आदि बॉन्डेड वेयरहाउस से गायम कुरे फ्री जोने गायम कुरम सोबुं अड्डु अतुलुग इतुरा अदुरतुग इतुरा मुळे राज्यगे देखुणुगे अतुलतक मुदा फसेहकमायको लिबि आदि लिबिगणवेन कमगे यगिन कन लिबि काबोतक तीगे रक्कातिरिकं इतुरुवेगेन दान
adi ekamu sabun adduga raytunna tafatu ginaguna faadaatike iturugen daane emme sida faadaatuga terega adduga wazifaata iturugen diuma adi adduga raytunna sha sarahadduga raytunna khas ko kudi wifarta fashaganna faraataka wifarta fashagatumaga operational cost non kawanya ekam fashagatuma kuranje hedata kurungu sabun emme bud faada kurani raytuniyaage jiba taketiga agu kudavegen diuma adi taza kama ekko taketi libumuge fursat libuma adi kaabo taketi rakkatri kama ekko esarhaddun abadus liben hunnan kama yagin kan hulugen diu raisu jumhuriya riyasi bayanugo faha korwa fri luitagu terega himene huriha kame miharu dani dirasa kurevi ege fanni kantatta nimi gaanuni kantatta nimi idari kantatta nimumuga marhalata kuriyan edani gaanuni kantaka technical fanni kantattaka idari kantatta nimuma ekko ekanta ilan kurevi kombayaka kon daira kon kantakkan kon mimbarkakkan kandelu ma ekko ekan ilan kurevi tampis kurumu tanswi kurang Allah wirat kureviya feshigen dan mikam usabun kurim besti aron faha kore faden aditi garden suwaluges faha kore faden addu garaytunna wazifata ituruma masik kuram beenuma farat ka fasih kama ekko masik fashaga tumge kanka fasih wegen dan hivbara ekko masik kuram kuriyad dan beenuma farat ka umide libi adi fasih lui fasih take libun usabun kudi adi medufantige vyafaritaka polit kurierun take libigen dan kamuge umidu alun menna ebe ade den an kura swaha kureven hama mi har ge riyasi bayanu kama wara boda ves vyafari ke dairaen ali alwala vegatu hama kudiya de medfanti ke vyafari taka hori fursat taka mi kankama hama wara boda raiswani ali alwala wa vegatu mi riyasi bayanu ka faha kura fa ve mi kudiya de medfanti ke vyafari taka gina fursat take fahivegen taane kama egotun kobato mi dia haru ge terega kudiya de medfanti ke vyafari taka mi fahi ko devon fursat teki kudi adi medfantige mi hama warag gina wiafarita ka mi dia de har do wani warag gina mali ehi teri kame hama algo me medur ko ves for ko deifa de mi gotum bala kam ga vetse am algo me na warag gina daira taka warag gina wiafari harakat taka mi wani mali gotum hama loan ga fursat fahi ko deifa jumla gote ga bala kam ga vetse amo mi de har terega fasate kanwa dia fas parataka algo me na wani 349 million rufiage mi loan fasa approve kore do kunam fashafa den mi algo men hasa ko fa kolla kam ga vetse amon kumfuni rebrand wege mi dia hataru mahen ha dos terega tafato ekki kurin algo men forno kodde vi huri hidmet tabes mi haru for kodden fasha hama komme vi fari ka ves komme skala halle libene kala mage mi haru wani hama fahi vefa den mi mi gota buna kam ga vetse amo rajye ga mi huna commercial bank taku ga huna rate takabura algo men rate wese badeve tankole luiko ehme makudi vi fari take dimai fonna magandu mi kamaki mali gonje hun luigote ganu libo ehma algomen amaz ko gemmi huriha faratta ka mi hallu hoda damme maseke kurani vi havs luigote ga kon kal fursat ekta liberi kobato ebe funa dima fa gonje hun ta ki ek kine to hallu genes deveni so e huriha expect kon bala algomen waragina product take faruma ko hama mi dia de har terega mi dani do kuramu de mi ge sababun hama waragina rashke iktisoda mi ge faida kurane hama atalo terega ratta taraggi wo mundane vi faritan ituruwane fudun terikan ituruwane mi kal waragina manfaata kan hama jumla gote galli bene den mi fursat to ge benu hifagen hama waragina vi farita hingamon dia vi farita ka edima furidati takan halle libi kudaka eka kurimago ujala watam feni nuata fashagane fori vi farita ituran haru danave mi kal waragina kurirun taken hama hori SME sector yalli bi with all these some financing facilities ehma den mi hama kuren etanu ges mi balani ituru hama vi farita angmena kihnetto baru ver kureveni kihnetto fursat tan adives itura fahi kod deveni den jumla gotega buna kam ka vetse amo hama wara rangalo wane de aharu kam ga mi bala ganne ni mi de aharaki මේ ඉතුරු පහකොල්ලම් බේනුවේ මාලේ එහි තෙරකම් ඉතුරු තෆාත කි ඛිදමත් තවස් මෙ බේතු දෙ ආහාරුගේ තෙරේගා තාරෆ් කරගෙන හාස්කෝ බිස්නස් සෙන්ටර් කෝපරේෂන් කරොන් මාසෙකත් තවගේ තෙරේගා අංගෙන් ව්‍යාපාර වෙරින හාස්කෝගෙන් හුළු මාලේ හුළුන් හියලා මාකට් ගේ ඉතුරු මහා පෝටල් ගේ නම ඔතෙන්ටික් මොලිව්ස් ගේ තෙරේ මස්ෆෙරි කමුගේ නොත ඒ දායරාගේ කි ව්‍යාපාරිතකම් හාස්කෝ හුළු ආලොන් ෆුර්සත් තෆාකොල්ලවේ තෙන් ඔතෙන්ටික් මොලිව්ස් මාරුකායගේ ගොතුගා මෙදිය දෙ ආහාර වර බඩ තරගිය වෙගෙන් ගොස්වේ එයා එකුගා හම මේ වෙතුවේදිය දෙ ආහාර කි ජුම්ලා ගොතෙක්ගා
authentic Maldives ke supplier unna miharu gaganda ka hatarus teken ha supplier un tiberu ka fasaha wargina me unique ufeddunta nota me wakyaki ufeddunta alumega portfolio ge dibe ufeddun terenge ufeddunta ge bohuri e ufeddunta ge tere note vi yafari taka මේ වේතුවේදී ආහාරකී ඩිස්පර්ස්මන්ට් අදවතකම් බලාකමුග වෙජ්ජය ගෑගණක 26 මිලියන් 520 මිලියන් ඒ කොම් ආහාරක ඩිස්පර්ස් කරේ ෆබෙ ඒ මේ වේතුවේදී ආහාර දුක මුද්දත බලාකමුග වෙජ්ජය ආහාරක එම්මෙ ගිනාන් ඩිස්පර්ස් කරවණු අදවත එහෙම මේ වර බොඩු කුරියර් මේ වේතුවේදී දෙආහාරුගේ තේරක හාසක කුදි වේෆාරිතක ලිබි ෆවාකන් අලුන්මෙන්ගේ මේ මසකෙතකම් වේ සම ෆාහගවේ දෙම ෆාහ කරේ ගොත මේ කුරියන් ඔය ආහාරතෝග හාසක මේ කුරියන් ඒ දෙආහාර කීවේ සම එසමෙතක හාස ආහාරතක ගොත කරේ ජුම්හුරියා කණ්ඩායම වාෆ උමකි මේ මසකෙතන් ඉතර ෆුලා කුරුමට්ටක ලිබිගෙන් දාන වර බොඩු ෆුල්සතක වේගෙන් දාන දැන් තිෆාහ කරේ විහම මේ නිබිගෙන් දිය දෙආහාර හම මේ කුදියදි මෙදෆන්තිගේ වියෆාරිත තරකි කොකොරේ මට්ටක කරේ මොන මසකෙත දැන් අල්මෙන ෆෙනිගෙන් දිය හම මිහාරෝ මේ වියෆාරි kura faratan hama SME tan hama miyannani ituru amunde creative economy bina kurmuttakawe samasaru karmitani masaketta kurawamo egotun creative economy dairaga mi harakatere wa farataka mi holwala fa wa mali fursatta hama riyasi bayanuga mi faha kurawa fa ebave egotun creative economy bina ko kuriyarwan kon fursatta ketto mi fahivege mitiyai creative economy daira den ituran haradana ko hama daira ga harakaterwa munda mi hama waran hunaru veri faratta ko ba shamil ve den e faratta ga hunaru itura taraggi ko ge hunaru ge sariyan amdani nerevene gote magu fahi ko dinuma algo me kola wala me wani content creator financing den mi fasla karu fiya hama algo me financing for ko den hama mi digital content creators ko di film fadda faratta minum sama mi daira ga harakaterwa ko me faratta ka ves mi financing ge benu hifidane then me financing medwer ko hame be fulna erikwa wa setup tayar kolluma benu wa equipments fada takete misal ka phone laptop fada takete upgrade koruma mi kahala wargina kantat ekenge ba kolle be barallu igotega then mi fasla ka rufiya hame algo financing for ko dero evs rahuna kanul algo me ba for ko den ella ka fansa sas rufiya evs then amazaki hama mi fursat ge benu hifage miharu e hama daira ga harakaterwa vi haves ina farat e be frunge passion not e hunaru ආම්දනියක බදල් කොල්ල වෙන ගොතක අල්ගුමෙන් මේ බේනුම් වනි දැන් මේක ජරියයන් ජුම්ලා කොබුණ ඥාමු ඒ ඉකොනොමිය වරගින ෆාදාතක කරුවා ඉබේ ෆ්ලොංග ආම්දනි ඉතුරුවේ ගින ෆරාත්තක ආම්දනි ලිබෙන මගෙත් තන වැස්වේ මිහාරු සෙකුරා මසෙක්කත ඉතුරු ෆුලා කොනුනි ඉතුරු හරදනා කො තරගි කරවෙනි කිහිනක එක්ස්ප්ලෝර් කරවෙන ඔප්ෂන් මිහාරු මියති හොළු ඉෆා දැන් මේ ෆද ගොතක ලුයිකෝ ෆුර්සත් ලිබේති හමගින ෆරාත්තක මේක බේනුම් හිෆේන මගු ෆහිවේ පොහරි වර කුඩා මේ ඉන්කම් ලිබේ ෆරාත්තක කව සමාද විදාන asking ඒ ඉන්කම් double kureveni options se bahuri den misal ka kihinetto explore kureveni miharu genda content ke itur quality kihinetto rangal kureveni international market ka kihinetto dani globally wes eveflung ebeze heye kuda kom almi nikunnan kuda push edde so e huriha kamaka bala falgume minnani e financing taraf koffa yani mige sariyain e befruna miharu elekwa komme kame egen kihinetto facilitate code deveni bala fa egota argument mi bala fa expect kum bala fa minani mit ekola wala fa then fude warakane hen mi support libe product mi hama gina farattaka kum miyan hama interest hure mige sariyain e befru mihar kurama sekkevs nuni alan hama mi daira wannam beno wa farattabe samashagu fa kan faal kofe bahuri then මිහාතන හම මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් රාජ්‍යක කුරා එමෙ බොඩු ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මේ ප්‍රොජෙක්ට් අයිලාගේ බින්ගවර ෆහුමි වනි අලාෆදෙන් මේ හැස්සතේ කන් නුවදි $1 million වර බොඩු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක බතෝ මේ මෂරුවා එකීක මේ ආමු රයිතුන්න ලිබිකෙන් දාන ෆෑදාතකකි අද ප්‍රොජෙක්ට් අයිලා මේ SEZ के මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වින්ඩෝ ගේ තෙරින් මේ ටවුන්ෂිප් mi fahun ituru korewno mi area ege dashun mi anani almost 800 million detto 800 million ge mi masakate de mi haru ground break ki masake nime mi hikka adi construction phases fa shafing eto then miyaki bunanama in its scale wara bodu project miya ko mi component taka balala re baade ama mi luxury residence me high end medical hospitals याको me sports rehabilitation ये तो then हमें याको me hospitality दायरागा me students ताया me तमरीन कोर मसाते कुदिंगे फहरा बेचेक का तमरीन कोरेवे capacity का हम बाइने लगवा में framework hospitality school दा का को ये तो हमें नहीं है एमा
mihuriyache ekkollaru aslu badanama ama luxury product hama in line with miharus mean resort sector ekamaku evre tankole grander scale ekga de meegen annani faida tagi ko bato badalaeru hama komme gote vesmi imara kurumga daera hama warabbodu kuriyeru mi annani mi akko mi iktisad therega mi gulifa hunna waragina sector taka mige hama mi linkage ebade linkage ga mi anna hama wholesale retail daera vs mi logistics transport vs mi huriha daera taka mige sabun ebade warabbodu hama multiplier effect eakko almen mi bada iru miga mi hama ituru vyafaritaka fursatu islibigen abada wakin haasako mi kudeti med fantika vyafaritaka mige tereng mi nuunu atoluga mi project korea mi dani ehma e atol kaariga mi huri mi rattakuka adi atol takuka huri vyafaritaka itur fursata mag fahiwegen abade hama me kudaminum sadaka badalma catering num vs logistics transport komaka belias eki fursata fahiwegen abade mi annayur hama yakko mi project ta ekkun e baadinga to related hama ehen area taka misadaka badanama mi timavishi misadaka focus kurakama gawanama mi project ka dashum mi haru kandele famidi 1% ki renewable energy ge therein mi hakata generate koreve gota mi project ka mi innani hama yakko mi project ka sabab mi anna den mi project ta ekko mi anna kuni vis manage kurumattaka waki hasa nizame mi kandala af mi innani mi yakko satara hectare ge sarhadde mi masakke kurun daaro eba in higen danduweri kamashadi med culture waki area e mi kandaligen masake kuruma hama jeva ehma egotakum bunanama mi masakkate hama eya ekko mi annani economic ehen sector taka baru de ituru ehe masakkates ekulevigin anna concept e concept ekko e wujuduge mi annani ituru ehe masakketake ehmema mi almenna mi andaza me koreni dihas ashavi furatama fiyehi mi masakken migen daane kama hama ehem namas mi haru sawamedene mi hikka mi construction phase ke masakkes feshi jehem ya kolme mi balani hama waragina farataka migen ane mi iktisada mi ituru kuriyeru men annane hama yakko mi masakkatun mi ituru wazifa take ves feshigen annane kama eta den ami BCC mi haru ami imara kore eba creator hub den mi haru ke November moh ke 11 ka holwani kam rais riyasi bayanu kawani vitale fukobato mi haru mi imaratu ke masakketta mi kiha hisabakan hinga jeto den rais mi iulan kurevi tarihan holwene to adi mi tan holwuma eki ka kobato viyafari takalibiken dana faada eki ada mi haru masekkatu gagan kam structural masekkatu ko gagan ka nodi hen satya hama nimifai gato ei mi haru abana fangi filage slab ga masekken nime nona fangi filage slab ga masekken mi haru feshigen dani kuriya ehmema ei mi haru hama mi e timeline 11 november go hulu mattaka hama mi war gavefe alun danwan mi haru masekken nimun gato den mi haru hama mi faha kollam beenum ve mi nimifa huri mi flow tahu ga ituru merenum ga masekketta ka fem wairu kurma me masekketta bes mi haru dani hama concurrently kuriyan ehema meradu kurevi alun mennan hama waran avaha me maratu go berum ves e nimena kamuge mi look fenigen dane alun dannawan mi haru sama war boda mi manzar fennamun dane ya ekoga hama faha kollam beenum ve mi imarata ki aso hagegatuga mi creators note rajyage creative economy taragge kurumattaka rasu jumhuriya kandaluwa e siyasatuga dashun creators an hasako mi hasa fursattake fahiwegen daane fada gotaka faruma kurevi battan kurevi ade etanu khidmattake libigen daane imarate den ya ekoga business center corporation ge henhe masekketta vesama mi libigen daane note mi kurevigen daane imaratuge tere e khidmatta ves libigen daane imaraton ehmema mi etam vegen daane kudive fare takuge habege gotuga hama creators ade henhe ve fare takavve sama war bodeti faada take etanu libigen daane den ya ekoga mi BCC ga masekketta ves consolidate vegen diumaki BCC in khidman hoda hama ekeki ve fare takavves libigen daane war bod fase he kavves vegen daane hama jumla gotek gai faha kollen kandata ade adalmige mi panel discussion ga kuriya ves muhim suwal taken e bahuri eneme se suwal takai ki badal kolani koda wagat kol kafa intezar kollava
ಚಾಲು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯವೋಣ ಎಮ್ಮೆ ಎಕುವೆರಿ ಮುಜ್ತಮಾವಾದ ಕುರಣಿ ಅಲಿಫ್ ದಾಲ್ ಮಂದು ಗಾಫ್ ಅಲಿಫ್ ದೆವ್ವದು ಹಾದಾಲ್ ನ್ಯಾವಾದು ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ಉಕುಳಸ್ ಕಾಫ್ ಹಿಮ್ಮ ಫುಶಿ ಬಾ ಫುಳದು ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ಬೊಡು ಫುಳದು ಶವಿಯಣಿ ಗೊಯದು ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮು ಅಲಿಫ್ ದಾಲ್ ದಂಗೆತಿ ಕಾಫು ದಿಫ್ಫುಶಿ ಗಾಫ್ ದಾಲ್ ಫಿಯೋರಿ ವಾವು ತಿಣದು ವಾವು ಕೆಯೋದು ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕಾಫು ಕುಳಿ ಹಾ ಅಲಿಫ್ ಮುರಾದು ಹಾ ಅಲಿಫ್ ಉಲಿಗಂ ಬಾ ಕಮದು ಬಾ ಕಿಹಾದು ಫಾಫು ಮಗೂದು ಹಾ ಅಲಿಫ್ ಹೋರಫುಶಿ ಗಾಫು ಅಲಿಫ್ ಕೊಲಮಾಫುಶಿ ದಾಲು ಮಾ ಎಂಬುದು ತಾ ಕಿಂಬಿದು ಬಾ ದರವಂದು ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ಮತಿವೆರಿ ಬಾ ಕುಡರಿಕಿದು ರಾ ಕಿನೊಳಸ್ ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ತೊಡ್ಡು ರಾ ದುವಾಫರು ನೂನು ಹೊಳುದು ಅಲಿಫ್ ಅಲಿಫ್ ಹಿಮಂದು ಅದಿ ವಾವು ಫುಲಿದು ತಿಯ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಕಮುದ ರಶೆ ಗದ ಫಹಕ ಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕ PSM ಎಯರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊರೆದು ಬಹು ಬೋಟು ಕೊರವ ade almige mi panel discussion ballanti be farata ka de sefar marhaba danawa almige mi panel discussion ki mi raisul jumhuri adadi fahum mi de viriyasi bayanu ka viyafari adi tisat ke dara mi fahaga kurevi muhimmu kantataka ali alwalawa amati befuna geneste panel discussion ade sefar ama hurya befuna sarapada marhaba danawa ingeta den almena hama break adiyum ke kurin hama viyafari ak tisat ke dara adi mi kudiyade medifanti ke viyafari taka mi holwale fa fursat taka golegotu hama warafula daira ka ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಿ ವಿಚದೆಂ ಅಲ್ಮೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅದಿಯುಮ್ ಕೆ ಕೂರಿಂಗ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಿ BCC ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಬ್ ಕೆ ವಾಹಕ ದೆಂ ರೈಸ್ ಕೆ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನು ಕವೆಸ್ ವಿದಾಲೆಫ ಎಬವೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಬ್ ಅಮಿ ಸಿಫಾ ಕುರವಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಕುದಿ ಅದಿ ಮೆದ್ಫಂತಿಗೆ ವಿಯಫಾರಿತಕ ಹಮವರ ಉಮ್ಮೀದಿ ತಣಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕಮಕ್ತೆಂ ಕೊಬಾತೋ ಮಿ ವಿಯಫಾರಿತಕ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಬ್ ಕಮಿ ಲಿಬೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಹಿದುಮೆತ್ತಕಕಿ ಅದೇ ಮೀ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಬ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಅಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಗಂಡ ಸೌಬಕಿ ಮೀ ದಾಯರತೋಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವ ಹಸ್ಕೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏಕೆ ದಾಯರತೋಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಹಾಸಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕುಲೆವಿಗಂ ವಾತಿ ಎಗೊತ್ತೊಂ ಹಮ ಮೀ ಎ ದಾಯರತೋಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಹಾಸ ಮಸಕ್ಕತ್ತು ಜಾಗತಕ್ಕೆ ಮೀ ಇಮಾರತುಗ ಕಂಡೆಳಿ ಫುಂಡ ನಿಗತು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಪೇಸ್ ತಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೂಮ್ ತಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೂತ್ ತಕ ಮಿ ಗೊತ್ತಗೊಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೂತ್ ತಕ ಮಿತಂತಂ ಹಮ ಫಾಹ ಕುರೆವೆನೆ ಹೆಮ ಏಯಿ ಎಫ್ ಫುರಾಳೆಗ್ಗ ದಶುಂ ಎಫ್ ದಾಯರತೋಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವ ಫರಾತ್ ತಕ ಹುರಿಹಾ ಮಸಕ್ಕತೆ ನಿಮ್ಮಾಲೆವೇನೆ ತನಕ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ವೆಗೆಂದಾಣೆ ದೆಂಗೆ ಅಕುಯಕೀಗ ಮಹಿನೆನ್ ದಾಯರತೋಗಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವ ಬೇಫ್ರುನ್ನ ಮಿಹಾರಸ್ BCC ಮಿದ ಮುಂದ ಖಿದ್ಮತ್ತೋಗ ತೆರೆ ಮಿಸಾಲಕ authentic motives ke fihar ves almege fihar den ma kandeli fonnani raisu jumhuriya riyasi bayanu ko faha kore bi gota create hub ge imaratu ga ingeto den me alum me har me hingamanda seed by BCC ko co-working model ge me hingamanda e masakkatu jagata ku ge e babe samannani create hub ge teriya ehme ei hama den vegendani kudi adi medufante ge vefarita ku ge hama masakkatu hub ge gotu gonota ebe me farata kun kuramugenda huriha masakkata ves furalge dashum kurevene manse ka ingeto den ko ekiga ama faha kollam beenwe BCC mihar midamunda khidmat toga teren consultancy ge khidmat taka mi enormous alun midamunda ekiki huriha khidmat ves libigen dani hama imaratu ge teren ehmima ei hama gamwes vifarita ka libigen dani war bodulu ifase hasako mad sarhaduga mi kudi vifarita kon kuramunda masakkata toga BCC e hoda ekiki hiteri kamuge e kankan hama en imaratu ge teren libigen dani ehmima mi vifarita ka war fahi fursaten irad kore via create habayko annani miharu hama vifarita kon vifarita ka BCC mi demunda khidmat ka training ta ka workshop ta besama mi efurala ge daron libene intizam alun men hama jesse ehmima ei alun hitun hama vifarita ka libene war bodu fahika
ಅದೇ ದೆನ್ ಅಮಿ ಬ್ಯಾಂಕೆ ನಿಜಾಮುಗೆ ತೇರೆಂ ಹಮ ಮಿ ಮಾಲಿ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಅಮಿ ಹೋದುಮ ಮಿ ದತಿತಕ ಕುರುಮತವ ಫರತಕ ಹೋಳಿಫವ ಫುರ್ಸತ್ಗೆ ವಾಹಕಸ್ ವಾಹ ಕೊರವ ದೆನ್ ಎಸ್ಎಂಇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಗೆಂದಾಣೆ ಹಮ ಗ್ಯಾಮೆಸ್ ಅಮಿ ಕುದಿಯದಿ ಮೆದ್ಫಂತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರತಕ ಮಾಲಿ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಹಮ ಇಮೆ ಫೋಳಾ ದಾಯರಗ ಮೆಹರ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ತಣ ಕೊಬಾತೋ ಮಿಕಮ ಗುಳೆ ಇತುರು ತಫ್ಸೀಲ ಕಿ ಕೊಂ ಕಹಲಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ತೋತಿಬೆ ಫ್ಲುಂಗೆ ಮಿಹಾರು ಮಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ಫಹಿವೆ ಫಮಿ ಹುರಿ ರಸ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಮಾಲಿ ದತಿತಂ ಹೋದಂ ವರಗಿನ ಫರತ್ತಕ ಹಮ ದತಿವಾಣೆ ಎವೆ ಫುರ್ಣ ಎಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿಯ ಕರಿಯಾಯ ಕೊಫ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕುಂ ಬಲಾಯರುಗೆ ಎಬೆ ಫುರ್ಣ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ನುವೆ ದಾಣೆ ದೆನ್ ಎಫದ ಹಾಲೆತ್ತೋಗ ಹಮ ಎಬೆ ಫುರ್ಣ ಮಾಲಿ ಹಿತರಕಂ ಹೋದುಮ ದತಿವಾಣೆ ನೋನಿ ದಾಣೆ ತನೆ ವೆಸ್ ನುವೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಗುಮೆ ಮಿ ಫೆಟಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ವಕಿ ಮಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೋಶಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಿಸ್ಫಿಯಾ ಗುಳಿಗೆ ಅಲ್ಗುಮೆ ಮಿಹಾರು ಮಿ launch call laughing Islamic microfinancing product mi ellaka rufiya hame mige algame ba finance for kodde mi amukom bank takon mi mali hiteri kanoli bi fati bi farattaka mi product ke dashon hama e fursat fahive gen daane den balala kam ga veziya mi mahige machali be amdani 4 rufiya wore madun libe farattaka amas kofa product den ehme buna sababaki gina fahara 4 rufiya wore matin libe farattaka bank kon commerce kala solution libene commercial bank kon ehme ma e lower income mi category ga himene farattaka mi hallen hoda dinumge gotu mi nani argument design ko farattaka e fursat fahi kodden wege den mi product ga mi nani mi financing rate ge gotuga 0.5% aharaka inge to profit percentage mi de mi hatana rajya ga deve emme kuda rate de mi ge hamazari yaai mi buna hen eka evs bank ko mi hatana fursat noli bi fahori farata noni amdani 4 rufiya woren madu wima e option kuriyan etanu ga vesne farate veziya muhamma mi fursat ge dashon hushayelene den mi galma itura balane kamaki ehm bank ko naga for active financing facility mi wagutu apply kura faratu ga wege nuane ekama ko kurim misala ka naga for walone mi close ko for baramas to se for vej kama ga vejya mo hama adevene mi financing na de mi ga restrictions en honnane beenum wa ko me daira ko mes ko me kala harakate ves peshidane ag me existing we farita ka ves itura mi hona home based workers no ta tankole kudi masekketta ge ga mi kora masekketta ka adi game bera nuni ko namasekketta ves honnane ekala we farita ka ves next step dam ves ko mes kala hiteri ka me gen devene then startup vejya mo mi ga me babalan e farata ko ge kon kala qualification etonu ta experience eto huri e anna aira kon tajriba huri ekal halatto hama be furna salman prioritize kurani startup kan akamuga vss hama mi ella karufiya ge financing e be furna salman for kodde hama sekke kurani den mi rais ke riyasi bayanuga vitalvi mi kuriyong timmastu ge terega rajyega huriha mi atolekka STO ge fuels kit ta holugen daane kama kobato mi masakkatu ge me foge atahmeki ade rais ke riyasi bayanuga vidal fadan rajye huriha atolkon STO aguga tevdibene intizam kashwar koddinunga masekke miharu dane kuriya masakkatuge haddihe % ga masekke physical masekke miharu nimi fone ege terega bayreshuga foundation eluma holi abimagadi wadulanje holi waduluma adi physically kendanje samanta mali genes rajye genes rasha gendiuma masekke takore mandani me project ge foratama skid raduwa faruga midiyaharu december mahoge terega wani ului ema baaki hori satara rashuga ಮಾಣಿಕಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಕವರ್ ಕುರೆಗೊತ ಉತ್ತುರುಗೆ ಪಯಂ ಉತ್ತುರುಗೆ ಅತೊಳತೋಗೆ ಬೈರ ರಶುಗಯ ಮೆದ್ ರಾಜ್ಯ ತೆರೆಗೆ ಬೈರ ರಶುಗಯ ಅದಿ ದೆಕುಣುಗೆ ಅತೊಳತೋಗೆ ಬೈರ ರಶುಗ ಮೀ ಸ್ಕಿಟ್ಟ ಮೀ ಬಹಟ್ಟಣಿ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆ ಆಬಾದಿತಕ ಖಾರಿತಂತನು ಫಸೇಹೆನ್ ತಿಯೋ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಜಾಮ್ ಹಮಜಸ್ಸು ಮಟ್ಟಕ ಎಗೊತುಂ ಅಣೆ ಆಳ್ಮಿಂಗೆ ಟೀಮ್ ತಕುಂ ದಿರಾಸತೆ ಕುರೈಫ ರೈತುನ್ ದಿರುಳೆ ಆಬಾದಿತಕ ಎಮ್ಮೆ ಖಾರಿಂಗ್ ಮೀ ತೆವ್ ಲಿಬೇನೆ ಗೊತ್ತ ಫಸೇಹೆನ್ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಜಾಮ್ ಹಮಜಮಷ್ಟಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಣಿ ಎಸ್ಟಿಒಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಮೆದುವೆರಿಕೊ ಹಿಂಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ್ ಕೊರೆವಿಯ ಮೀ ಕುರಿಯಂಗ ತಿಮ್ಮಸ್ತೆರೇಗ ಮೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 70% ನಿಮಿ ರೈತನ ಖಿದ್ಮತ್ ಲಿಬೇನ್ ದಾಣಕಮಗೆ ವರ ಫುರಿಹಮ ಇತುಬಾರೆ ಯಗೀನ್ ಕಮೆ ಅಳವನ್ ಮೇಯಬೈ එවාක දන්නවාද අරුමෙන් දන්නවාදන් බේනුවනි රියාසි බයානුක කුරිම සල්වන් පාහ කුරි පදයන් මුළු රාජ්‍යයෙන් උම්මීත්තකේ ખાસක ඉක්තිසාදට්ටක වරබොඩ උම්මීත්තකේ උෆාවිර خبرتක රයිසු ජුම්හුරියා දෙවා ෆෙන්දි
ಮ್ಯಾಗಣ ಮಕ್ಸದಕ್ಕಿ ಕುದಿ ಅದಿ ಮೆದುಫಂತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ದಿರೋಮ ಮುಳಿ ಇಕ್ತಿಸಾದುಗ ಕಾರುಬಾರು ತ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎತ್ತನು ಅಣೆತ್ತನುಗ ಇತುರು ಕುರುಮ ಅದು ಇಕ್ತಿಸಾದುಗ ಮೀಹುಂ ಮಸೆಕ್ ಕುರುಮ ಮೀಹುಂ ಶಾಗುವೆರಿಕೋ ಹಿವ್ವರು ದಿನು ಏಕಂಗ ಕುರಂಜಿಹೆ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತ ಅಳೋಣ ಮೆ ಕುರಣಿ ದುರುರಾಸ್ತಾ ಮಿಸ ಅಮಾಜೆಂಗ್ ಅಳೋಣ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗೋವೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಕಾನಮಿ ಗವಾಹ ಕಾಳು ಮಿದಕ್ಕಣಿ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೈಸ್ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಲು ಮಫೋಗ ಇಕ್ತಿಸಾದುಗೆ ಎದ್ದಾಯಿರ ಮ್ಯಾಗನು ಎದ್ದಾಯಿರ ಕಮಗ ಮೇ ಖಾಸ ಸಮ ಕಮ ದೆವ್ವಾಂ ಕೊರವ್ವ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳಕಿ ಬೇಣಮಕಿ ದೆಹಾಸ್ ತಿರೀಸ್ವಣ ಹರು ಅಣ್ಣಂ ಬಾಯಿರ ಮುಳಿ ಇಕ್ತಿಸಾದುಗೆ 100% ಎದಾಯಿರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊರ ಇಕ್ತಿಸಾದೆ ಕಮಂಗ್ ಹೆದು ಮೀ ಕೂರಿಂಗ್ ಎದಾಯಿರಾತಕಿ ಇಕ್ತಿಸಾದೆ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತೆ ಕಮಗ ಅಳುಮೆನ್ನ ಬಲಾನುಗನೆ ಫುರಿತ ಆಯಿರಾತಕಿ ಎದಾಯಿರಾತಕಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಸೆಕ್ ಕೊರಾಮಿಹುಂ ಕೊರೆಹುಂ ತೆರಿಯಂ ಫಣ್ಣುವೆರಿಂಗ್ ಅದಿ ಕುದಿ ತಕೆತಿ ಉಫದ್ದಾಮಿಹುಂ ಅದಿ ಹುನರ එකika ගාබිලියත්කම් හොරිමීහුන්ගේ ඒ ගාබිලියත්කම් ෆාහ කොරවවා ආදී වසන් කොරවවා ඒ රිකොග්නයිස් කොරවුන් ඒ එදායිරතක ලිබිගෙන් දිය කුරියරුම් තකේ අද එදායිර ෆුලා කුරුමට්ටක අද හර්දනාකෝ එදායිර කුරියද්දා මීහුන්න මගුෆයි කුරුමට්ටක ಕಾನೂನ ಗೆನ್ನ ಜೆ ಬಲ್ತ ಗೆನ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗ ಐಪಿ ಕಾನೂನ್ ಇಸ್ಲಾಹಕೋ ಐಪಿ ಕಾನೂನ ಅಮಲ್ ಕೊರಂ ಫಶಾ ಒಕೆ ಖಾಸ್ ಐಪಿ ಒಫೀಹೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಫೀಹೆ ಕಾಯಮ್ಕೋ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತವಗ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗ ದಿವರಾಜ್ಯನ್ ಸ್ವಯಕುರುಮಾ ಗುಳಿಗೆಂ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಉಫದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾನೂನ್ಗ ದಹನ್ ಲಿಬೆ ಹುರಿಯಾ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಕೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಸತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯವರ್ಕ ಗಾಂಗೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನ್ එහෙම මියුසිකෙන් උපදිකමුගේ වෙස් කොරහුමන් උපදිකමුගේ වෙස් කොපි මේ ට්‍රේඩ් මාර්කින් උපදිකමුගේ වෙස් එච් ප්‍රොටෙක්ට් වගෙන් දියුමු සෝබන් විදායරතක මසෙක් කොරාමි හුන්න හිවරු ලිබි උම්මිතක ලිබි කුරියරුන්තක ලිබිගෙන් දාන කොම්බෙගස් මි ඉක්තුසෝදී ගොතුන් අලොන් මෙ කොරන් කොරා හුරිහා කම කොරණි රයිතු මීහාගේ ජීබ ඒ කොරා හේද ಕುಡಕುರವೇನ ಗೊತ್ತ ಮೆದುವೆರಿಕೋಗ್ಯ ಮುಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೈ ಕುರಣಿ ಎಂಗಮಾಜಕ ಅಲ್ವನ್ ಮೆಂಗೆ ದುರದಾಸ್ತಾ ಮಾಜಕಿ ದೇಹ ಸಾಳಿಸ್ವಣ ಅಣ್ಣಂ ಬಾಯಿರ ದಿರಾಜ್ಯಕಿ ತರಕ್ಕಿ ಎಫೆಯಿನ್ನ ಗವಮಕಂ ಹದ $40 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಕ್ತಿಸಾದೆ ಬಿನಾ ಎಫೆವನ್ನ ಗವಮಕಂ ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ಕುರಂಜೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂ ಕೊರಮು ಸರ್ಕಾರ ಮಿಗೆಂದಣಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಗೋಫಿ ಹುನ್ನ ಕೆಬಿನೆಟ್ಗೆ ವಜೀರುನ್ನ ಅದಿ एकी वजारत के देवाहर मैंडेट तक तेरे एकी वजारत को कुरवा मसक्यत की मकसद हासिल कुरमट का दिमाग दतुर कुरमट का कुरमंदा मसक्यत की अल्लाह इराद करविया इक्तिसादी वजारा हवाल करे फुरी मसक्यत का इक्तिसादी वजारा के दरफ मसक कुरा कंदत मसक कुरा इंस्टीट्यूशन तक मी मकसद हासिल कुरमट का वरबल का में नती आलोन में याद वाल मसक कुरनी में अली लांड तक हासिल कुरमट अल्वन में कुरा मसक्कतुं दिवराज्यगे इक्तिसाद कुरियरा दिवराज्यगे बळजेफें इक्तिसाद आदि फुम अळगुनक वेट्टिफें इक्तिसाद हमवगन एळुवी इक्तिसादी कुरियरुन तकिन हासु कोरेन दाणे मगुं अळमें कौम मिस्रा बेफा हरिकं एई अळमें नमियदलिबे हिंगम जहुमे उफले रयतुं एकम वफा कोरमिकम हिवरायक एम्में अतकुळा मसके कोගෙන් මෙන් हालतुं अने हालतන් अळमें वासिलुमा एम्में एकीगे मसके कोरन जेकम එකන අරුණ පාහකු ඉතින් මේ BCC මිදණි හම මේ කොදියද මෙල්ෆතිගේ ව්‍යාපාරිතක ෆයි ෆර්සත්තක ෆෝර් කොතෙමු ඒ ව්‍යාපාරිතන් හම මේ මාකට් හොදදෙමු හම බසක කරමු එකතුම් මේ රාජ්‍යයෙන් බේරුක හම මාකට් හොදදෙන මට්ටකාව සමගින මසකෙතක එබකුරෙවිගෙන් දෙකබතෝ රාජ්‍ය අධි රාජ්‍යයෙන් බේරුක SME තක මාකට් හොදදෙන මට්ටක තිබෙෆම මේ කරවා මසකෙතේකි और बार मसके तक हास कोतेगा मेवेतो दे आहार तेरेगा न तो मेवेतो दे आहार तेरेगा उसको रे हिंगज द स्टेट मिनिस्टर फाह कोरे बिगत राज्य हासको डिजिटल टेक इंडस्ट्री ता गोलवा व्यापारित का आदिहमय कोगा मे एकी क्रिएटिव मसके तक कोरवा फर क्रिएटिव इकोनॉमी एग्गे तेरेगा शामिल वा एकी व्यापारित का लिबे फुर्सत तंग इतुर कुरमट्ट का अळमन मसके तक कोरेविगे हिंगज अळुन कोरे फाह कोरेगा तो ऑथेंटिक मोल्डिव्स का मारुका मे दोरे को अळुन मेन्न मे वर बार फुर्सत तक हासगोतेगा मे वेतवे दे आहार गोतेरेगा हुळुविगे हिंगज मे वेतवे दे आहार की बण लगवा मे एकी मैदान तक ऑथेंटिक मोल्डिव्स के मे प्रेजेंस इतुर कुरमट्ट का अळुन मसके तक कोरेविगे दिया आहार तक या एको मिसाल कंगाने वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC गा दिवे अंगें दिह व्यापारी का ऑथेंटिक मोल्डिव्स में दोरे को फुर्सत होळवाले विगेन दिया दियों गई हम इंगिला भी फुर्सत या एको गा मे आउन दन्नवाणी अलीबाबा गा
authentic molds meduru ko dive vefaritaka me takite vikkenu fursat fahiwegen diumake yanakkawe salmen nangalun waram muhimmu fiyawale ya ekuga baina lagwa me bodete bazar taka dive vefaritaka war has fursaten almen hulwale wegen me diye enkamo mihar almen ga mazaki e masekken itura fulako e fursatuge teren demehetteni ve gotegga deve vefaritaka hasako midaratako maseke kurawa ku deve vefaritaka vefarige fursatta fahiwegen de market access libigen de trade facilitation libigen de ya ekuga hama me on fahakollam beenuwe me ekeki rajyega miharo hasako tech industry ga war baaru startup tan harakateru mabede ekeki me dimadimal nget mon almen mi china ge market penetrate kuruma taka hama mi china sarkarun mi team vesfonwa mi waki hama mi almenge sector ge mi masake kura hama huriha farata mi ule major huriha farata exporters ako badal ko mi mashwarat ke kore gendia hame ako mi almenge saidun mi harala me fahuge mawlumat kushkunu manama e karuni bar farate ves mi china ge official export mi kura registry mi na process ke tere mi haru wani mi register ves kureifa ehema mi rajyega mi bana mas hama ekeni raw material gotuga low value ga beru kurumga badluga process koggen mi value edu koggen ituru amdaniya ka manfaat libene ituru mage mi libige mi diye ehma hama ekeni mas verikama ka vesnu den hama mi BCCMS hama iman se highlight kuri hen ufedanteri waragina masaketa ka mi fursat libige mi den faha kollan mi Alibaba ge tereinves aba fursat libe hama masak mi eki kahala creative industry ge masake kura farataka hama yakko mi hama mi kabo takicha mi long shelf life mi hunna mi products ta market ko promote kurma den Alibaba ki gotu kumbunana hama mi China ge me bodu read mi wholesale and retailer E2 mi B2B me bodu mi vendor ehma ei warrangal fursat edbi kendiya den almen wizara ga hame keni mi China enno almen hama ituru market ta mi explore korom medani mi dar terega almen mi turkiye ko preferential trade agreement mi soy korege mi die den fa mi fa kolla muhim kame mi turkiye ki ebeflunge market wanuma waran undagu kame ei ebeflunge ves mi masverikamuge waki mi sector inna thive hama ebeflunge swara bodeti periyatakin hure ekamako almen kurenu mashwaraya adi mi sarukarun ekol sarukara kurenu mashwara taka ekko mi almen preferential trade agreement kam yaade woni mege tere hama anekkave salmenge masweri kamoge adi wakin hasako value added products taka waki hasa duitake libige mide adi ei hama wara bodu duitake ei turkiyega amugotekka mi hunnani trade mi duty e bahure sateke percent mati ngeto hama e avura thiri almenna ega wara bodu duitake libige gosse bahuri den hama nekka sun rate ga almenna waragina items ta mi fonumge fursatu libige gosse turkiye mi PTA ga dashu den hama yakko alba miharus ituru gawmtaka ekko vesama mi trade agreement ge mi eki bawethoge free trade preferential trade agreement ge mashwarata kura uma bade den migama asasi magad beenumaki dive hinge mi iktisadoga dive mi kura masakke mi be export ko mi masakke courier economy diversify korum rajye ki hame ken import barawsa fonna gawmag gotun ane badaluko rajyaves mi amdani wanna ituru sector ta kuriyaru engubada agana fada mi resul jumhuriya wani mi aharaki ufetun terikam ga haru gotuga kandalu ane wahaka mi kandalu wafa ema eya ekko mi almana mi penal teregas mi hama dekonu wahaka tere gina mi koreve masaketa mi bharuteni mi masakata ei mi mali ina noni mali mi mali ehitirkan de program ekam ga vs noni fandi gotu BCC in ekiwatteruge consultancy adi noni market kurma ebe fulunge mi hunna retail chain meduveriko mi kurumge fursat ehma
ඒගොත වර ගින ෆුර්සතක හිමිනගේ එපාදේ අන්නේරු මේ එග්‍රීමන්ට්ස් තකි රීජනල් ට්‍රේඩ් එග්‍රීමන්ට්ස් තකි මේ මාකට් को මේ ආම්දනි හොදවම වරනවල ෆුර්සතක බගන්නා මෙත ಅದೇ ಅಳ್ಮಿಗೆ ಮೀ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಹಮ ಮೀ ನಿಮ್ಮಾಲವಾಗುತ್ತು ಜೆಹಮು ಅಣ್ಣಾತಿ ಆಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫ್ಲಕಸ್ ನಿಮ್ಮಾಂಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣವಾಕ ಮೆ ವಾರಕ್ ಕೂರ್ಕೊ ವಿದಾಳದೇವ ಫನಂತ ಅದೇ ಮೀ ಅಹರುಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಬಯಾನ್ ಗ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಫಾಹ ಕೊರವಾ ಫೇಂದಿ ಮುಳ ಗೌಮಾ ದೇತರೇಗ ಕೊರವೆ ತಸಬ್ಬುರೆ ಹೇಯೋ ತಸವ್ವರೆ ಅದಿ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತ್ತುಂ ಮುಳಿ ಗೌಮು ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗ ದೆಖೆಂ ಬೇಣು ಬಾಗೊತುವೆ ತಸವ್ವರೆ ಕೊರಸವಾದೆವ್ವ ಅಳೋಮೆಂ ಎಮ್ಮೆಂ ಗುಳಿಗೆ ಮಸೆ ಕುರನಿ ತಸವ್ವರು ಹಗೀಗತಂ ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ಕುದಿ ಎಮ್ಮೆ ಕುದಿ ಮೆದಿ ಮೆದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ಫಸೇಹವಾಣೆ ಗೊತ್ತ ಗಾಣು ನಿಜಾಮ್ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮ ಏ ಬೇಣುವ ಹೀತರಿಕಂ ದಿನುಮ ಆದಿ ಉಸೂಲ್ತಂ ಹದ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮುಗ ಹೀತರಿಕಂ ದಿನುಮ ಕುರ್ಕು ದಂಡವಾಣ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುರಂ ಬೇಣುವ ಎಮ್ಮಿಹ ಫರಾತ್ಕ ಏಕಂ ಕುರುವೇನ ಮಗು ಕೊರಾ ದಿನುಮಕಿ ಮೇದುಗ ಸರ್ಕಾರಂ ಕುರಮು ಅಣ್ಣ ಮಸಕ್ಕತೆ ಬೊಡತಿ ಇಕ್ತಿಸಾದುಗ ಬೊಡತಿ ಭಾರತ ಬೊಡತಿ ಸಿನಾತುಗ ಮಸೆ ಕುರ ಫರಾತ್ತಕ್ ಬಸ್ ಹೀತರಿಕಂ ದಿನುಮ ಆದಿ ಗಾಂವುಗ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಲೇನಾರು ಕಮ್ಗ ಇಂಬೆನ್ ಫೆ ಟೂರಿಸಂ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಕೋಗಂ ಟೂರಿಸಂ ಭರೋಸಾವಂ ಕೂಡ ಕುರುಮ ಮಸೈ ಕುರುಮ ಆದಿ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಕೋಗಂ ಆದಿ ರಾಜ್ಯ ಲಿಬಿಫವ ಗುದ್ರತಿಯ ವಸೀಲತ ಬೇಣು ಕೋಗೆನ್ನ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿಕಫಸ್ತಂಗ ಬೇಣು ಕೋಗೆನ್ನ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಮ ತವಲೀಮ ತಜ್ರಿಬಾ ಬೇಣು ಕೋಗೆನ್ನ ಮೆಸ್ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ಬಾರುರಿ ಕೊರುವ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೇಣ ಗೊತ್ತಂ ಎದುರು ಕುರುಮ ಏಕಂತಕ್ಕೆ ಹೀತೆರುವೆದಿ ಮಗಫೈ ಕೊದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಿದಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಂಗ್ ಹೋಫೆನ್ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಮಾಸ್ ಎಗೊತ್ತಂ ಮಸೆ ಕೊರನಿ ಮಿದೆನ್ನೆ ಹಿನ್ ಇತ್ತು ಮೇ ದಿವರಾಜ್ಯಕಿ ತರಗ್ಗಿ ವೆಫ ಇನ್ನ ಕವಮೆಕ್ಕಮ ದೇಹ ಸಾಳಿ ಸೋಣ ರಣ್ಣಂ ವಾಯರ ಹೆದು ಎಮ್ಮ ಗಾಣುನ್ ಗತೆರೆನ್ನ ಆದಿ ಆಮಲಿ ಗೊತುನ್ನ ಇಕ್ತುಸದು ಕುರೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಗೊತೆರೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಾರುವೆರಿ ಕುರುವ ಹಿವ್ವರುದಿ ಆದಿ ಮಸೆ ಕುರಾಮಿ ಹುನ್ನ ಮಸೆ ಕುರಾಮಿ ಹುಂಗ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ವಜಂಕೊ ದೆನೆಗಣೆ ಎಮಿ ಹುನ್ನ එකම් ෆාහ කුරුම කීස් දෙන් තිබේ මිහුන් නබ්ස් එකම කුරියරා මේ මසකතේ කුරුම හිවර් දෙනකම කවාති එකම් අරොන් මේ මිස්ට්‍රින් කුරුමුන් ගෙන්දනි ඉක්තුසෝදුග මිහාතන දිමාය ෆරි කුරින් අරොන් ෆාහ කුරි කුදි මේ ක්‍රියේටිව් ඉකොනොමි දිමාය ෆරි මසයි කි එබේ ෆ්ලොන් ප්‍රොඩක්ට් එක උෆදා ඔෆෙන් තක ෆෑසානෝ ලිබ එම මිහාරු දුනියේග ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक डिजिटल प्लेटफॉर्म तक आने फैस आदि कुरा मसक्केत मोनेटाइज कुरवेन मेकैनिज्म उपद्दा पेपल गे मसक्केत मिहारो कामयाबी राज्य पेपल खिदमत लिबुग फुरत फहगिन दायरुग दी राज्य के बैंक तक खास को बीएमएल एदनी डिजिटल करेंसी राज्य गेनेवेने फही लुई निजाम तक स्वाइप वोदे मेदेरी को कुरवेन एदनी එහෙන්කම සවබුන් අරුණ කබු කුරාගතුක මිකම් වශාජීගෙන් දායරුග SME ලෝන් තක ආදි ෆයිනෑන්සින් ස්කීම් තක ඔෆර් මසකෙත්තක මිහුරි හායිතක මසක කොබින් කුරා ෆරායත් තක ඉක්තුසෝදු වරබුඩ කුරියරන් තක දෙවිගෙන් දාන ඉක්තුසෝදි කාරෝබාර ඉතුරුගෙන් දියාම ඉක්තුසෝදු නෆා ඉතුරුගෙන් දාන අරුණ ඩෙෆෙන්ඩනි දිවරාජ්‍ය වරම් උම්මීදී දිවරාජ්‍ය ගතුක अल्लाह इराद कर बिया और कुरा मसकतुं आदि राज्य रईसु जमहूरिया मिदेवी उम्मीदी बयान की हकीकत को हम फाहा को लंजे शुक्र वेरी को हक बयान का वाती रईसु जमहूरिया मिफद उम्मीदी बयान देवी थी अरोन मिनिस्ट्री के नमुगा रईसु जमहूरिया शुक्र दन्ना आदि मिनिस्ट्री के टीम में कुरा मसकत का एम इस लीडर का हुन मिनिस्टर साइद शुक्र दन्ना टीम के मेंबरों ගොතක දෙමිති උමකි අරුමෙන්ගේ හමාස් කමුග දන්නවා ශුක්‍රිය කොහෙදාලද ෆන්ත කුර්කොල්ලා ඒරු අරුම් තෙන් පෙනල්ග තංකොල මේ මෙවාහක මෙන්ෂන් නොකර විදියස් මේ ව්‍යාපාරික රයිස් බදල් කර විදෙතවා මේ ඉතිහාර නිමෙ දිය හිසාබුග ඒරු බදල් කොග්ගෙන් වරගින කන්දතක ශක්වාතක කුදි බොඩති හම් වරගින මසලතකෙන් එය මේ हल हो तो मट्टका वरग हम एक इदारा तक पहाड़ा के मसके कुरम बदे तें एक हाईलाइट कोलम बेनु वाकमा की मिहुन्ना मसलत आदिवस हम आलमेन्ना मी एक गोतु फोर को देवमा आलमेंगे वेस्ट बिजनेस काउंसिल दे मेदवरी को
ikal kankama ahama war gine mashwara kurevega hallu hot mattaka masake kuremu bete mi fahum ves wargina badaltake aase war rangol badaltake aase misalaka demarage misalaka vyafartaka import kurar demarage mi ara period ke sabab mi dimada taka hallu hodin mattaka ay waguttaka badaltake aase ei matin miyanna kaago hat haman ka kadmaku miyanna kaago ten kaago clearance ka ves hama mi hew badaltake aase hama ya ko kotari detet kankamuga eba masake kurumunde mi vyafari verin hissa kori gota mi hew badaltake gena veto kuruma hameyako mi aada fashagana vyafaritaka mi dimawa mi feetaka mi hunna charges ta mi hunna mi eki darata ko mi hunna feetaka mi harwani luitaka beskenefa enkamu jumlagotek bunanama mi adi ituru kankan hama ebe huringe to yudanu kurma samaje hefa hameyako vyafaritaka almenna hama hissa kurumungen da washe mi hunna datitaka mi hunna kankan almen hama emme abahaka hama mi सरकार की दारा तक कुलिगिंग मी मसके कुरम मी दनिये मी कंकमा हल हो दादी कमा mi resibayanga faaga korevi ami semi digital loan na ga fahori faratta go tere ek sabta ka hore loan gavaidun dekki fanwa faratta kan halle libe kama den eya guli ganun hama mi faag kolam benum ve argumen mi e faratta kan ba islamic refinance usulun islamic facility taka e be from loan tan e badal kodde em e fursat ke benum hippa washe argumen portal me dwar ko e ba fono me offer accept korawagen hama e facility tan alun regularize korawa masake korawashe erum ve දෙමහෙටනේ විගත ගම කොරිය ගෙන්දොම එමග ෆහිවෙගෙන් දාන්නේ දැන් මේ BCC කොරමන්දා මසෙක්කතවග තෙරෙන් හාසගතක ක්‍රියේට් හබ් ගමසෙක්කත ආදියගේ තුරු මේ ව්‍යාපාරික බාजार හොදාදෙන මට්ටකාවල මේ කොරමන්දා මසෙක්කතක ක්‍රියේටිව් ඉකොනොමි තරගේ කොරමට්ටක මේ කොරමන්දා මසෙක්කතකුගේ වර මේ මුහිම්ම වාහකතක රැසු ජුම්හුරිය රියාසි බයන්ක ෆාහක් කරවි දම නිමාල් මසලුන් දන්නවා හින් ඔති මේ හුරිහා මසෙක්කතවගේ ඉතුරව සමකුරියන් එත්තාග कुदी व्यापारित कुरियरवा तरगी कुरमटका मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड गे इरशाद गदारो और मैं कोरा हुरिहा मसकत की वेसिराद कुरे व्या कुदी व्यापारित इतुर बार वेरे को व्यापारित की देमेटे नोगते गराजे कोमे दायरा को मस व्यापारिक कुरे वेन फादा व्यापारित का हेद मटका में मसके कुरम गेंदान में या को कीगा मिफद दायरा तक अलव व्यापारी फटम बेनु फुला फरात तक बस फाही निजाम बीसीसी की खिदमत तक आदि मिनिस्ट्री की खिदमत तक तेरे में समा में फाही वे फैसे में डिजिटल लोंगे दे मंदा खिदमत तक आए को में वाशाज है खिदमत तक लिबेन फदा गो तक याद करे बिया मिहारुस में ती बट्ट में फदे कुरेंगा तक में अब वरस फुरी हमको बट्टन करे गेंदा अदे अलमगे हम मी पैनल डिस्कशन वाटे हतर बेफनस्ती हिस्सा करे मालूमात कोटा का हम वर बड़ा शुक्र दानवदे वर फुला दायरागल में हम व्यापारी एक्टिसत के दायरा हमारा इस रियासी बयान का मी अलियाल वाले विकंत तक वाहक तक्काले विच वर बड़ा शुक्रिया अदे मिहार में ती मी पैनल डिस्कशन के नियम का हम आदेफा अंड उम्मीद करनी मी पैनल डिस्कशन नुति बेफन व्यापारी एक्टिसत के दायरा हम सरकार मी कुरव मुगेंद वा मसकेतो के मुहिम मालूमात के दे बिगेंदिया कमा पैनल डिस्कशन बेलेविती शुक्र धन्यवाद बाजर दुआ के दे वस्सलाम अलैकुम